A Skupština SAO Krajine na današnjoj sednici u Kninu je proglasila je Krajinu republikom, donela ustav i za prvog predsjednika jednoglasno izabrala doktora Milana Babića. Nikada ovde više ustaška vlast neće moći da dođe. Samo Srba Srbe koga spašava. A protiv ustašoidnog hrvatskog vrhovništva Ujedinjene srpske države u koje će ući Republika Srpska Krajina, Crna Gora i normalno Srbija. Proglašava se Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srpske Krajine. Samoproglašena vlada pobunjenih hrvatskih Srba na čelu sa Milanom Babićem 21. decembra 1990. godine objavila je osnivanje Srpske autonomne oblasti Krajina, da bi nakon samo 4 mjeseca SAO Krajina objavila da se odvaja od Hrvatske i priključuje Srbiji. I mislim da je ovo veliki korak na ujedinjenju cjelokupnog srpskog naroda, odnosno na zaštiti srpskog interesa. Da u bilo kojoj opciji, koju mi smo rekli da naša opcija ostanak u Jugoslaviji, mi želimo da se ta Jugoslavija održi, ali u bilo kojoj opciji vidjeli ste i odluke briselske i hačke predloge da bi u opasnosti da se Jugoslavija raspadne, mi ostali ti koji ostajemo sa našom armijom i sa našom milicijom. Proglašava se Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srpske Krajine, koja je donela Ustavotvorna skupština Republike Srpske Krajine na sednici održanoj 19. decembra na Svetog Nikolu u Belom Manastiru. Ipak sve je krenulo mjesecima prije i to otvorenom oružanom pobunom, kada su u augustu 1990. godine pobunjeni pripadnici srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj stavljanjem velikih balvana i krupnih stijena po saobraćajnicama započeli s balvan revolucijom. Tim činom su demokratski izabranoj vlasti u Hrvatskoj dali do znanja da nije u stanju svojim redarstvenim snagama i pravnim aparatom održati državni poredak na tom području. Bila je to početna faza oružane pobune dijela Srba u Hrvatskoj, potaknute iz Srbije i krugova u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Tadašnje Srpsko nacionalno vijeće najavilo je raspisivanje referenduma o autonomiji. Pravdali su to kulturnom i političkom nezavisnošću, iako je svima bilo jasno da je u pozadini stvaranje Velike Srbije, čija je težnja ispisala jednu od najkrvavijih epizoda moderne Evrope. Za ovaj trenutak je vredilo živeti. Ovim rečima se predsjednik Velike Narodne skupštine Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Ilija Končarević obratio danas poslanicima, objavljajući odluku o tome da Slavonija, Baranje i Zapadni Srem i Srpska autonomna oblast Srpska Krajina u buduće čine novu federalnu jedinicu srpskog naroda. A Skupština SAO Krajine na današnjoj sednici u Kninu je proglasila je Krajinu republikom, donela ustav i za prvog predsjednika jednoglasno izabrala doktora Milana Babića. Kogod vam dođe i kaže da je ovo njegova međa, da je uzurpator, da je došao da osvaja, tog imate prava da ubijete kao kjera pored brade jer je došao na tuđu. Milan Babić je tako bio predsjednik prve, ali i posljednje vlade Srpske autonomne oblasti Krajina, koji je pod pritiskom suda u Hagu izjavio kako je bio zaveden velikosrpskom politikom. Iako je priznanjem krivice od Međunarodnog suda dobio kredit i presudu od samo 16 godina, počinio je samoubistvo u pritvorskoj jedinici u Hagu. Izlazim pred ovaj tribunal sa dubokim osjećanjem sramote i kajanja. Dozvolio sam sebi da učestvujem u progonu najgore vrste protiv ljudi samo zato što su bili Hrvati, a ne Srbi. Nevini ljudi su bili proganjani, nevini ljudi su nasilno istjerani iz svojih kuća i nevini ljudi su ubijani. Čak i nakon što sam saznao šta se dogodilo, ćutao sam o tome. Još gore, nastavio sam sa službom i kroz moje vlastite aktivnosti postajao lično odgovoran za nehumane postupke koji su pogodili nevine ljude.
žaljenje koje osjećam zbog toga je bol sa kojim moram živjeti ostatak života. Jedan od vođi pobune Srba u Hrvatskoj 1990. godine bio je osnivač i predsjednik Srpske demokratske stranke, sada preminuli Jovan Rašković, dok je Milan Martić u početku bio načelnik kninske milicije i vođa balvane revolucije, da bi dogurao do predsjednika paradržave Srpske Krajine. Ni on sudbinski nije najbolje prošao, jer je zbog ratnih zločina nad nesrpskim civilima na haškom suđenju dobio 35 godina zatvora, a kaznu i dan danas izdržava u Estoniji. Za ovo što je Tuđman napravio prema vama ovdje, protumjeru, mi smo bombardovali sve njihove gradove. I Sisak više puta, i Karlovac, i Zagreb, i juče i danas. To je napravljeno radi vas. Danas je i uslijedio ultimatum. Ukoliko budu dalje napadali naše snage u okruženju, poslije toga tučemo i dalje Zagreb, razaramo njihove gradove. Predsjednik vlade takozvane Republike Srpske Krajine od 1994. do 1995. godine bio je Borislav Mikelić i smatra se najodgovornijim za stradanje hrvatskih policajaca i civila, zbog čega je nakon 20-godišnje kazne umro u Beogradu, gradu iz kojeg je od strane Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja potekla ideja o velikoj Srbiji, u čije je granice ulazio i veliki dio hrvatskog teritorija. Mogu Hrvati raspadaju svoju novu državu, ali samo isključivo zapadno od linije Karlobag, Ogulin, Karlovac, Virovitica. Sve što je istočno od te linije, srpsko je. Iako su se upustili u višegodišnji sukob s Hrvatima, tokom kojeg je Hrvatskoj načinjena ogromna ljudska i materijalna šteta, velikosrbi nisu dosanjali svoj san. Petogodišnja okupacija, prilikom koje su počinjene stotine ratnih zločina nad civilima, a hiljade branitelja je ubijeno, prekinuta je vojno-redarstvenom akcijom Oluja, a potpuno je okončana mirnom reintegracijom koja je trajala od 1996. do 1998. godine. U bijegu od Oluje većina srpskog stanovništva koja je živjela na okupiranom području u dugačkim kolonama napustila je Hrvatsku, od čega je veliki broj u Srbiji ostao trajno živjeti. Cijeli ovaj sukob od početka je bio potpuno besmislen, ali kreatori Velike Srbije od svoje ideje nisu odstupali do posljednje sekunde. Stoga je najšokantnije njihovo odbijanje plana Z4, sporazuma o Krajini, Slavoniji, Južnoj Baranji i Zapadnom Srijemu, kojeg su izradili veleposlanici zemalja Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i UN-a samo nekoliko mjeseci uoči Oluje. Glavni tvorac i najdosljedniji zagovornik plana Z4 bio je američki veleposlanik Peter Galbraith, koji je na temelju američkih obavještajnih podataka procijenio da Hrvatska nema velike izglede oružano osloboditi svoja okupirana područja, te je tako smatrao da bi Hrvatska u konačnici doživjela teški vojni poraz. Riječ je o planu koji je predviđao reintegraciju okupiranih područja u sastav Republike Hrvatske, s tim da bi ta područja osim Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema uživala vrlo visoku autonomiju, a to bi se područje zvalo Srpska Krajina. Iz plana Z4 proizlazilo je da bi Srpska Krajina bila gotovo potpuno samostalan entitet u sklopu Republike Hrvatske, ali bez međunarodnog subjektiviteta, odnosno države u državi.
Prema planu Z4, autonomna Srpska krajina bi imala zakonodavno tijelo, predsjednika, vladu i sudove. Imala bi policiju, ali ne i vojsku. Također bi postojao i poseban ustavni sud. Krajina bi uživala potpunu autonomiju na područjima privrede, socijalne politike, kulture, oporezivanja, turizma, energetike, zaštite okoliša i tako dalje, dok bi u nadležnosti hrvatske vlade ostali vanjski poslovi, odbrana, državljanstvo, međunarodna trgovina, financije i tako dalje. Krajina bi imala svoju posebnu novčanu jedinicu. Njeni stanovnici imali bi pravo na dvojno državljanstvo Hrvatskoj i Savezne Republike Jugoslavije, a imali bi mogućnost održavanja međunarodnih veza i sklapanja međunarodnih ugovora, posebno sa Saveznom Republikom Jugoslavije i entitetom Republika Srpska iz Bosne i Hercegovine na području obrazovanja, kulture i turizma. Stanovnici krajine učestvovali bi na izborima za predsjednika Republike Hrvatske i Hrvatski sabor, u kojem bi imali svoje predstavnike, a mogli bi biti ministri, suci i drugi državni dužnosnici. Međutim, o planu Z4 se nije ni pregovaralo. U samom početku Hrvatska je načelno prihvatila plan kao polazište za pregovore s pobunjenim hrvatskim Srbima, ali nakon što Srbi za to nisu htjeli ni čuti, i Hrvati su ovu ideju ocijenili kao neprihvatljivu. Šta više, srpska strana je u samom startu plan izričito odbila, a srbijanski predsjednik Slobodan Milošević nije čak želio ni primiti 4 veleposlanika. Nakon toga, hrvatskoj je strani preostala samo Oluja. Gotovo je! Evo nas!